Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk E Teacher, Dirk E onderwyser met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Mannelike en vroulike geslag in Afrikaans, geïllustreerd en met vertelling. Male and female, gender in Afrikaans, illustrated with narration, met Engels kommentaar daarby. Uitgange behandel. ES, soos 'n S, te, in, ise, ster, esse en euse. Those are the word endings. So here we have a few examples. Ons gaan direk na die voorbeelde toe op die volgende skyfies. Kry sodoende jou skryfmateriaal gereed. Get your writing materials ready so you can be busy interactively and learn faster. Vroulike forme met euse uitgang, with euse ending. Daar's net 2 voorbeelde, masseur manlik, masseuse vroulik. Souffleur is die persoon wat agter die gordyn staan en die akteurs op die verhoog help as hulle vashak of instruksies vir hulle te gee. It's a guy, the person who stands behind the curtains to assist the actors on stage. So, manlik, souffleur, vroulik, souffleuse. Nou kyk ons na vroulike forme met te uitgang. Activus, activiste. Humanis, humaniste. Componis, componiste. En dis musikale terrein hierdie. Composer and solist. Composer, the guy who composes music. So in Afrikaans we have componis, componiste, we just add te, and solist, soliste. The soloist could be anybody on stage performing solo. Vroulike forme met ise uitgang, with ise ending. Redacteur, redactrice, that's the editor of a newspaper or a magazine. Inspecteur, inspectrice, inspector. Acteur, actrice, actor, actress. Directeur, directrice, director, male, female. Vroulike forme met S uitgang, with S ending, that means ES. Danser, danseres, dancer. Kunstenaar, kunstenares, artist. Burgemeester, burgemeesteres, mayor of the town. Profeet, prophetess, prophet, prophetess. Bestuurder, bestuurderes, manager of a business or a company. Onderwyser, onderwyseres, teacher. Digter, digteres, poet of a poem. Sanger, sangeres, singers, male, female. Priester, priesteres, priest or priestess. We don't have a picture of the priestess there, but the idea is clear. And then lastly, bedelaar, bedelares. Bedelares, like a beggar, female here on the screen. Vroulike forme met in uitgang. Female forms with in ending, word ending. Kelner, kelnerin, waiter, waitress. Jood, Jodin, Jewish person, male, female. Christen, Christen. Christen EN, manlik. Christen EN, vroulik. So, Christian. Held, heldin. What is that? Hero, heroine. Vriend, vriendin. In English, we don't make the distinction between friend, female, male. We would have to describe like that, male, female. But in Afrikaans, we just add IN. Ons het net IN aan en ons het
die vroulike vorm daarvan. Boer, boerin. That means farmer, male, female. Koning, koningin. We just grabbed this picture here and we made it signify different things. So koning, koningin, king, queen, and keizer, keizerin. It's like the Caesar, or as you say, Kaiser in English. It's also the ruler of a country or a certain domain. En dan graaf, grafin is duke, duchess. Notice the spelling. Kyk na die spelling. Dis G-R-A-A-F vir manlik en G-R-A-V-I-N vir vroulik. Vroulike forme met esse uitgang. Esse word endings. Sekretaris is a secretary. Sekretaris, sekretaresse. Bibliothecaris is a librarian. Bibliothecaris, bibliothecaresse. Vroulike forme met e uitgang. Female with e ending. Student, studente, student. Principal, principal, principaal, principale. En president, presidente. Now, nowadays people have the freedom to use or not use it, so this is part of our study, so we'll keep it for now. Vroulike forme met ster uitgang. Female forms with stir, word ending. Speler, that means player. Speler, speelster. Skoonmaker, cleaner. Skoonmaker, skoonmaakster. Haarkapper, that's a barber, male, or a hairdresser, woman. So, haarkapper, haarkapster. Skrywer, skryfster, author. Bakker, bakster, baker. Verslaggewer, verslaggeefster. That's a reporter. Look at the woman, she's got a microphone in front of her, so she is busy recording an article that will be featured live, maybe video. There's a guy with a camera and here's a lady who is going to report on what is happening at that location. Verpleer, verpleegster. Now, notice that the G was left out. Dis nie verpleeger nie, so ons het die G daar laat wegval, so daarom die deelteken E daar. So verpleer, verpleegster, that's a nurse. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beinthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's klik die YouTube skakel hier van Dirk e-Teacher playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!